ebitongore nka Keya hamwe na Jose nibyo byebembire kwegesa abana ba akaba kari mu kushuyerwa na no kutwara batashikire. Abamwe babiri bari mu secondary batwara tibacayega, abandi baratwekwa abakazi babishi abadire babo ninga abishi abari kwa bashirwe nabishi bakaza kushuyerwa mu muganda maka. Twatayinise ni hanga lyona kwishika 2016 ibyo kuranisa kumaraho butabanguko hagati y'abana bo bwishiki hamwe n'abakazi turebire twinekuza omubyaro deep ahe ibizibu biliyoni bija because tureba ebyo bizibu mastiri bya gender based violence biliyo mu byaro. Abazire obutaha abana babo bwire burukumara kuganira nabo okore biruko bateganisa nemwe hanshonga ezero kurebwa ku bazinegizo muzego kutwarana no kushwerwa kw'abana batakashikire umur district ya Cyenjojo. Abana babyegambira bw'ekintu cy'abazire kutaha abana babo bwire no kubamanyirira na mostire baba ishire mu myaka yo kwija baraba abantu bakuru. So erizo twabareta bashaho babasa kubegesa nibabasa bata ninga shino balebo ta signs kweka ngo baza kutandika emicwe then nibabasa kwerinda bata bamara kutandika emicwe yabo. Ina bana abetabiro mu mushomogo kandi tuganire nabo. Okukunda byabushoku ni kuretera omwichi yashwerwa akiri muto ndamnongo kushango mwichi nozo mpia groups omubukungu kuzombukungu butahikire bw'emicwembi. Mukuru w'entebe ya kashatu eya butunduzi ashabire abatebekanise mishomeji okugitwara omagomborra gande okwetorora district yona. Ndashaba Keya emishomeji omushomo gwaba murungi muno kayeri mirungi kwiyo ndashaba kujongera mu ndivyo miruka kugira ngo atiriste buri cyaro buri muruka gwena gwabasa kwatwaho gwabasa kwikwaho. Abana aba bagabirwe na padzi okubayambaho. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.